From the SKTV NongthomBam, welcome to the Manipur Files. Ngasi si Lebaga Sigi Tongan ba State Mari Amadi Union Territory Amada Mamang the Pangtoki Mamang Thara Pangtoki ba Mikhail Singhi Assembly ki Mikhail Singhi Masing Thibanumini Masis result they have the counting day ni aduna result counting se ayukta gi hogre to hoju phobisida panayam na magi train habatare kanana mamang du sali kanana trail tauri kanana mai pakhi ba habagi seat sing ayam manadum mayam khangna basu lere aduna maruina good news habatare good news se yumthang nari ba Assam amadi West Bengal khar nang nar lari ba ani sida BJP gi oina good news ni aduga Kerala gi oina kogi Congress party ki good news ni hari ba mafam sida Congress na yam chawna mai pakpa aduga magi alliance na lengak semak pa yabagi othok pasi sapsana leire habatar hoji phawda haidok pa masing amadi makhoina lead tawrga chali ba masing mayam si yengu target mai tawdana Assam amdi West Bengal da BJP gi lengak sing lakpa yabagi aduga maruina West Bengal gi se keno ta Trinamool Congress ki yam chawba akan ba majority mamang leirga handak si yam chawna Trinamool Congress na handhagiba aduga BJP na yam chawna mai papa phangpasima yam chawba ahongba amoina yengnari and aduga lebak pungbada angakpa amoina risna kaina habta Tamil Nadu da AIDMK amadi DMK na adumak hariba state si rule torba legda for the first time akoigi myamna maming chalna khangnar badum labba talapati Vijay ki political party habatare TV ke hariba party se yam chawna mangjin tharga mahakna luchingba lenga ama lagani mahaki party na luchingba yam lagni habagi mayam da leinare aduna hojiki TV ke gi magi yam chawba landslide victory mo oigadori ba hojik chali ba lead tori ba mong si uruga leba pumbada Tamil Nadu gi hongi ba change habta masina pumna makta surprise amata holi and also Puducherry Union Territory gi laiba results su makhoi gi kabatare regional political party habatare AINRC haibasi mase all India NR Congress hariba adum laba regional party ni adubu masi NDA gi alliance amadi adumak oibani aduna India gi lenga ama mafam dasu lakadori brahibum adum yengtaragadi NDA gi magi mai pak pase mafam ahumda ubagi mamitari aduga Congress na Kerala da aduga Tamil Nadu na Vijay gi TVK hariba political parties sina mai pak pagi mami si chawna tari abtana aduna hariba mai pak pagi laibar hujiki result mayam habtare masi yengu matamda krai da surprise hoiba krai da yam chawna ahongba lakpa haiba mayam sigi mathakta kari gi damakta West Bengal da koi Trinamool Congress na mai pak pangam derbina what happened to Trinamool Congress and Mamata Banerjee habagi wahang se dumak laktab dinate and also Assam da Gaurav Gogoi gomba Congress ki yam chawba toll leader amam masama ki constituency da mai thi khiba masina kari lesson piriba habagi waham sing mayam leri aduga hari bangasigi state mari amadi union territory amagi result asina mathang chahi gi 2027 gi February March ada state manga da pangthok deriba state assembly ki Mikhail apna Manipur yauna Manipur gi di adum pangthok ne de panare adu pangthok idra habagi ning lawsa dum leitab dina te aduna UP Uttarakhand Goa Punjab amadi Manipur hari ba state manga se gi assembly Mikhail su lakadong ina ngasigi election ki result asigi any magi impact masi 2027 da lakadori ba assembly ki election manga asida mami tagadabra signal ama pibra habagi tongan ba wahang sing aduni hariba wahang sing asigi matang se da khana ne tum tanga si SKTV ki studio election delivery bas ahmta da Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki general secretary and a spokesperson uja KSH Kennedy Singh ni ahmta uja Kennedy bataram nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us political analyst uja LeHokThabam SHARATCHANDRA ni uja SHARATCHANDRA basu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us BJP Manipur Pradesh ki Senior General Secretary Oja K. SHARATCHANDRA Singh Oja SHARATCHANDRA Basu Ram Nokchari welcome to the show appreciate you joining to Han Pase Oja SARATKUMAR Tiga Mahujur Oja Sarat Kamai Yang BBI ngasi laiba BJP ki success yes Assam dadi already Han Dagi su BJP ki lenga lebni Assam se mai pa katra hai bagi thazana badumuk lai adu Gaurav Gogoi ge entrance lak pade khara Congress ki mapanga kankalak tra yang nabne tu madumuk su oibangam de but West Bengal dari am chauba BJP ki magic am uba phangi hai batare adu madu gi magic tu atopa state ani dadi madu mami tabu ude kamai thambi beng asigi success amadi kai habata atopa mafum da yam chauna mai pak pangam da mayam se tu ne ngum tak mai thambi be thank you very much Ras galuina asigi koi discussion di uberiba koi panelist ani eduga Manipur ki discussion se utabi di pun maki mafam da Bharatiya Janata Party ki mai ge degi to don luxury eduga luina koi hojik asi aina kitang kanoi thamjaba tarbada hojik si koina rajniti kari amagi amgi ngangna basi praja miyam na kaya
तानिंग मतम ओइदबा सिचुएशन सिना कंपेल तोबा राइट अदुबु कोई मयामना डिस्कशन असी पांथोकनी याउदबा यादि हाइबगी गनुमा लाकपनिना अखोजु याम कनोइना मयाम इकै खुमनजबगा लोइना अगी अखोइदा फाउजरिबा मियामगी फीलिंग्स मांगदा थमगा अखोइ कोक्तक थांगलगा ngasi डिस्कशन असी याउजगे मसिदा मियाम वारोबिरबना याहना थमजगे होय सुमिरा हुजिकी लैरिबा ट्रेन साइ राजना हाइबीगेबा हुजिक पांथोइबा इलेक्शन असिगी मतुंगदा तोप अनदर स्टेट मंगादा इलेक्शन पांथोकनी मसिदा सिगी मामी तारकद्रा तारोइद्रा हाइबदु सोइदन तारकनी लोइनना तारकपसिदा अखोइना हाना इंडिया की प्रजा पुनमकना मी क्रोर मयाम अमना मीयंग तारिबसे अतोपा स्टेट सिंगसिदि खरा साइगी केरला गिदि मरुइना खनादे एलडीएफ नत्रगे यूडीएफ ना दम अलायंस एनसी बनूंगा अमर दम पायरा ने पानी एनडी अलायंस की ग्रुप ता लेजबनिना अमंत्रा मा पायरकने हाबगी दम मयामसिना कैसुलैतना दम खनै हाजरि अदुगा लुरिबो वफमदि हंदकी सिदा वेस्ट बंगाल दा ममांगदा 77 खता कारंबा वेस्ट बंगाल दा होजिक 201 जिबावदा मधुगी अखोई कानी हाइबगी अनदु लेले अदुना अखोई रिपब्लिक बांग्ला की करीगी लेटेस्ट रिपोर्ट अदुगी केनो सिले अदुगा होजिक लेरिबा फिल्म सिदा मियामना इंडिया की प्रजा मियामना यंगनरिसी यामना तमिलनाडु सु यंगे अदुबो तमिलनाडुगा अदु वेस्ट बंगाल का अतोप स्टेट सिंग खर खेने वेस्ट बंगाल सी इंडिया की प्रजा मियामना पॉलिटिकल एनालिस्ट मयामना अदुगा न्यूज़ के एजेंसी में मीडिया हाउस मयामना ख्वाइदगी कंसंट्रेट तोगसी वेस्ट बंगाल सेने वेस्ट बंगाल दा करम फिल्म दा लाकदगे वेस्ट बंगाल पाइरगदी वेस्ट बंगाल सी पाइबा मिदना मथंगी से मोइना तोइना हाइजबा करिगमो वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ना करिगम सरकार से हल्प तारबा अदुरगदी अखोई मोगी इंडी अलायंस मयाम पुनमगना मोगी पार्टी लेजिबा पार्टी मचा इवन केनोना समाजवादी पार्टी ना तेती पार्टी मयामना इंडिया अलायंस की केनो से लीडर सी तृणमूल केनोना अखोई तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट ओइरिबी ममता बनर्जी ने ओइरगदी ओइगदबनी हाबी क्लेम हो लाखरबा ओके असिगुंबा वेस्ट बंगाल सिदा हंदक बीजेपी ना यामना थम्पिंग मेजोरिटी दा अखोई केनो फंगागा सरुक मोइना अखोई 2/3 मेजोरिटी हेना फंगागा अखोई सरकार से पाइरने हाइबगी अदुम थाजबदुदि अखोई लेजै पाइसु पाइगनी अदुना मसाइगी लेरंबा इंडिया अलायंस की लेरिबा केनो मयाम से लोइनमक काइथरकवा अखोइना हजि केनो मयामनदी अखोई राजन थम्बिगिबा केरला दा एनोना पाइनी कांग्रेस दा पाइनी कांग्रेस लेफ्ट पुनमक्सी इंडिया अलायंस की पार्ट अमने मोइ मनुंग कनानुना नत्र कनानुना पाइना दुइने अदुगा हजि की लेइबा बंगाल की इंपैक्ट सिनेबा इंडिया पुनमक तारकदुसी ओके अदुना इंडिया पुनमक लाइबा पिरकदो इंपैक्ट पिरकदो वेस्ट बंगाल की इलेक्शन दा हंदक बीजेपी ना कोई मार्जिन यामना चाउना माय पाक भाइबसा मसीगी ममी सोइदना एखोई केनो तारकनी लाकदब नियर फ्यूचर लाकदब इलेक्शन सोइदना तारकनी अदुगा लोइनना एखोई 2029 पांथो लोकसभा इलेक्शन सिगी ममी चाउं तारकनी से इसम सम एग्जांपल लाई अतोक लीडरसिंग बै हुंजबी ऑफम नसदे को इन हाजिबसे अखोई असम दा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मा मसामक्सी पार्टी की प्रेसिडेंट ओइरेबा लोकसभा दसु डिप्यूटी लीडर हाउस द पार्लियामेंट अदंग नुपामा डिफीट तो भाइबसा मसिना मयक सेन ताय मरमदि कांग्रेस की फ्यूचर लेत्रे हाइबसिमा अदु ओइरगदी अखोई कांग्रेस तगी कनोसी एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कांग्रेस से साथ दु सिकै अदुना अखोई कांग्रेस बु आमना मतौना हुलदगा हाइजबो पटपियो हमना तबदा हुजि अखोई की मांग तादन लैजिबो पोसिदि अखोई कांग्रेसी अमु हन्ना नॉर्थ ईस्ट तगी हगनिया की मरम लेत्रे ओके मरम दी नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस की कन प्लेटफॉर्म हम हो लेत्रे बजी
entire state university Nipan sida state Nipan sida North East state Nipan sida Congress ke university hokar kang pa yabagi film chilai to banina likewise the minor to na tetis kanu to su state te su Congress na uji kenugi mayam na hairakani Karnataka pairina Karnataka su election la kan de pairo Himachal Pradesh pairo Himachal Pradesh automatic ni moidi party amanu pai Congress ka BJP se dum senior pairo lakne aduna ekhoida haujari badi Congress mukta Bharat edu mayek seng abra hojiksi maramdi party ki president chief ministerial candidate lakthoi ba adagi parliament house ki deputy leader oriba nupa amu bhaw maiki piba je prajana BJP ne piba nate komase not by the BJP na ma maiki piba nate ba India ki praja singh okay India praja singh mo si silent tawra bra haibsi ai haide bangam de first round this mainam samjage Assam ki han phangama masing dagi hojik na handak phangina mo helene sum raijab toro ine wangkhal ine sumaina tawdana Bengal da sit ani khak ne moina lito salisi adoi targadi so chawo kan 294 leiba kan da Bengal ki kan da assembly da ani khak lito sat paisa si mayek sing time di Congress ki India ki Congress ta ki India ki praja sing na tawramba Assam mayam do tawdre tawninga su leitre adu rise of BJP have tare masi kamani yang primarily kenogi akogi West Bengal yam contest tori si yam mai pak pangami si sumaru ina khogi voter se crore taret ka lakh hum putaruk leram badagi almost 1 crore ge me the 90 to 91 lakhs se khoi ngasai gi SIR da lokho kibna maram moiraga ngasai gi ke heta voter mayam handagi base masi dagi BJP gi mai pak yam somaram am ne na haina bagi bafum dil kamai thambi adu jisum ras haibam ne tu haibe am thamjage SIR si agent hoin BJP 2014 dagi okay sarkar pair ko matam dagi SIR se to tawdri SIR si kana tamge Jawaharlal Nehru ki matam dagi Indira Gandhi ki Rajiv Gandhi ki moigi pereta tawra tawra sum lak SIR ne si BJP na khudak impose tawra to bunate okay magi tawhum to pa normal cost lak pa SIR ki tawhum to budo tawbuda atopa mito mayam changhalam bagi masagi document yaudana o na to enumeration form to submit to matam da masagi asing masak tak pangam da bagi lokhuki bane si tasina masi lokthu ena indhok mosi indhok thamgi banate aduna hojik lei posi adusi matakta Bengal da SIR ki marna to se Supreme Court ki supervision makha to nya highest apex court amagi Supreme Court ki supervision makha da tawrina adun sidadi ka su SIR na aduna maram oraga akoigi kanu tawbuni corporate BJP na mai pakpani corporate haibesimati ai hain jengde maram di karino ga si subjudi soiduine okay maram di Supreme Court na judge karda sinaba pot amane aduna masida aswaidadi ai yam kana su comment pijaning de maram di SIR supervised by the Supreme Court of India adubu SIR gi si koi ECI no notify toroga India gi state khudimakta union territory khudimakta tauna ba lauthokre except Assam natana tuna hujik ngasi mai pakpu sida su SIR sina possible reason oibra habi wahmna chingba West Bengal gi matang sida wahang taunari adubu whereas hari basem SIR si khui Kerala da su Tamil Nadu ju pangtho ini aduna mafum aduda SIR pangthopuna maram oiraga ngasai West Bengal da BJP na mai pak taragadi atop state di karigi pak tribunal SIR duna habi wahang na chingmu simam le adre mathang sei khui Congress ki oja kene dilak che oja kene ti kamai thambi Congress ki nungaiba pause only Kerala khakta ngai hore koi Assam du sumam hopeful oramba koi Gaurav Gogoi masamak na chief ministerial candidate in a fight to gi bisi yamna chawna mai thi ba setback ama phangbu ma mitari aduga West Bengal dei se hanasu position phatab du hujik amuke na phatabu ma mitari hetare kamai thami be ngasai habiri ba Congress mukto Bharat haiba dongi mai ke de sangi haidori pra atraga what went wrong kari problem lai thambi be thank you ahan mungta da SKTV gi viewers sing Manipur ki praja duga ai kya khunjebe uncle ani co panelist do anchor bu thagat phunduk chari
hoi awi election amagi result because akoi democracy chat pale bak sida di adi akoi electoral politics election is the backbone of democracy ne ko hoi maroi na akoi Bengal gi matang na West Bengal gi khanna bani na laiba West Bengal gi sida akoi Trinamool Congress sigi akoi Congress ki pura adura akoi Congress Mukta Bharat haibaduga Bengal gi election sigi result siga ani dugi karawai da relation sit ama mai pa ama do hujik lit tawri ha no adu akoi Congress na hana akoi ekta Bengal sida sarkar pairaga leiraga Congress si kahodrega hadi phaba adigi akoi leiriba gi Bengal gi history ma men khangbere almost 35 years of CPM gi rule leramaba sida Trinamool Congress na 2011 da magi lakhi bagi maram and she was once a part of the Congress party si leramaba mayam sina hoik laiba Congress Trinamool Congress ki Bengal da mighty bagi there are mainly 4 reasons lay okay seng ma de khoina first khoi anti incumbency se okay khoi gi Trinamool gi magi party da kari khoi ni power da kuina lerak pagi sida magi party workers singi the grassroots level da I mean repentance mayam amagi working style haidare mogi party gi sigumba adugi potu khara adum adusu one of the factor ni second factor is main factor is akogi Hindu Muslim divide mostly propagated by the BJP and their mogi wings leriba khoi RSS kumba mayam lerisna mogi sigi Hindu Muslim gi segregation to division gi sigi politics ma yam patana sanaba then third point is the role of the central government sina magi party manadaba Trinamool sigumba or in any other state of India BJP na laibas lamsidadi mogi scheme oiro kai oiro koi ngana de bita tauba whereas in the case of Tamil West Bengal sidadi any central scheme se si phangnaba hona bada ya wahan ba moi central government magi role se magi government si tugaina bo hona tam da state sida koi paida ya di haibagi pot ama central government sina id magi role ama sule aduga last but not the least is akoi gi hoiki haibi ba akoi election commission of India SIR haibi yam thoughtful oi ba haitare adi akoi na moi de ekta loina blame to win ate thoughtful praja gi the mind le uro pot na tane ba maram di hanaki Trinamool Congress si akoi gi som da sense hati ye kanda Bengal si yamna maroi ba state ama oi ba aduga BJP na Bengal si akoi kare ni it whatever skeno da magi areba thado ga Bengal si mayam ubiri doni how many chief ministers mogi election campaign da maram ne koina board ama kana hon tam da koina as a student of political science koina khangjai dana election ama kana bo hon matam da strategies campaign charismatic leaders mayam factors mayam like re sigi everything si BJP na loi shi ne bhanak se only no PM Mamta Banerjee ji chengna bo hon matam da how many CMs of BJP rule state ki CM kya matam da shi nagi ba taugiba even Modi masama laga Amit Shah station tawraga adugi mayam factor mayam aduga sida tawgriba central government gi magi scheme sing board maya da khoi gi praja da ekta is kari koi rabri aitare ne sigi politics yam kana BJP na torok paitare adu Bengal sida adugi potuma unna hona matam da moina even sigi SIR ngai pan migi duni is around 97 lakhs voters were deleted adugi yamna nungai gidrina akoina 27 lakhs voters he they appeal but I don't know why in collusion with the agencies haibatai sigi 27 moise bot thada bo phangan gidi sumaina court case leibin that was mere excuses ne mogi mam as a bona fide citizen of India do the khanuk pi na because election da igi sahi manga gi haktu shi na doine ba sigum bagi factor mayam and you see the number of army this thing armored vehicles used in Bengal da adugi lan dong na and akoina social media de ubada even the central paramilitary forces sing bauda campaign torom bagi adi BJP ki damakta and maruina
hanaksi moigi Hindu gi BJP, as we all know, moigi nasagi one religion based over ekta Muslim hai Muslim jati si ekta Muslim masjidi moida yadabagi porama India should be a one nation of Hindu nation guy ba adugi porama BJP gi lejab sida adugi potu inchina ba hono as Bengal West Bengal is a very important of a state in terms of its resources magi human resources over yai ko mayam sigi leibnina Bengal sida by somehow by hook or crook aduna adugi mayam season nagraga BJP sina these are the factors aduga nasai SIR is one of the main factor adu central government logi role mayama matam magi Hindu Muslim gi voter singship mainly consolidate to high the same kind of strategies Assam does apply to Hag to Assam the Hana Kogi Congress no rule Tornal Basang Matam Sang Palama. No, we Assam the BJP ki rule city second term le amnina sida di ngasai habi riba Assam sida di masai go mele ngasai ina anti income base like the person moi da di West Bengal the lay have no ngasai West Bengal anti income base le ba where ai ngasai haje do West Bengal gumba ai gi manada ba party na pai from se one factor is central government wahal le moi da mam any scheme to da problem han ba ko whereas in BJP rule state di whatever see both me ada Assam da lupa mapan every account DBT tokin ba even kari hani both BJP the board piu na yum da san bini gara ami sama sama lok thoi dunia ko si mugi mayam to matam da even election commission was silent akoi na mayam magi to ya ba even in West Bengal you have seen that ngasai gi kari mugi leader do army gi vehicle da board ko masakal amni si mayam sigi in collision with all these factors all these agencies and hanaki sidia khoi dia morom na haragadi in some quarters they saying Asia na but when bagasa mane okay yam chawba strong allegation hai bata rahe Asia ki mayokta adubu yes democracy that is the beauty of democracy koina every organization the pen double khudi mapong tok yabagi adubu live result hai tare yam interesting oi result ngakte ne handak ki state mari amadi union territory ki result bayam se primarily Tamil Nadu ki yam interesting oi ba ari mamang da hana khogi Tamil Nadu ki cinema ga yam chawba Tamil Nadu ki politics ka bata rahe aduga Tamil Nadu ki cinema ga yam chawba mari am leina batu hojik su makata na ule tar mamang da MGR na khogi AIDM ke hogdomba madu makata na mu madu ki legacy to Jayalalitha na pudharamba adu ki matung tarakpada matam khar mangu matung sida hidi koi cinema gi actress ne yam chauna perform to bangam da bu handak out perform hai ne Vijay na mu Telepathy Vijay ne yam chauna Joseph koi Vijay ne yam chauna magi party amma launch torga madu ki khuthang da yam chauba koi victory amma phangba magi political party ki mami so victory dum pal hai tare Tamil aga Vetri Kadhagam haidna aduna Tamil Nadu gi Victory Federation haibani masi English ta aduna aduga mahase Telepathy Vijay haisi masi magi sing miming di Joseph Vijay Chandrasekhar haibani adubu Telepathy haibasi mayam title pi bane commander natraga leader miyam gi luchingba miyam gi masaya haibatare madu gi mong miyam na masi mingthon pi badum yamna popular oi ba leader am khani aduna mana se landslide victory phangba ya bagi oi thok pasi leire aduna yam interesting oi ba connection lo ya adubu hairi ba same Tamil Nadu gi phenomenon se koi India gi atop state sing da koi Manipur da su ke desu Assam da su masu thoidon u phang da bhai batare madu gi su maram le ngone dubu handa ki state mari gi amadi union territory amagi results uza masi kamai ni yengbi masi thole iba results si maram si masi allegation amade counter allegation khakta wena yenga da brama gi merit and merit se kamai thami bi results si masi ko gi aina sum khanjaba wakhal ni ko personally ai yet amasung oida lebiriba panelist ani si election thengnaruba mi ngatani aduna moidina phangiba experience ai punchi sida election thenglaba election lepagi adugumba experience su yaudragasu midna sum uba thenglagiba live ki ekogi punchi role sida makan thenglagiba dudi aina khala halangane khali malamdi candidate singsi kamain torami election kamain torami ma train of koi ballot adagi magi keno mayam se masi haipet sang na lag matam da congress ki har san babor kai jojiga ngang chin khangam moya ba sabi sana wa ji kubak koina ormani BJP su kamain tong hor giben oibsi BJP ki magi history jana sangh dagi kai dei la kan da kondang da koi kanu rakba
mayam si torpada masigi lady but train mayam si daga tintok tin toba adagi somna kanda kogi socialist ay horok pali amna makanoda socialist ji congress ta chabun nam sangi ba adagi mu BJP da hojik changba si su socialist mayam ama dum jawgi ba malamdi socialist sai khai daga legi ba duna even congress fawda kamai to geda communist ka misang wele in election le che adi magi give and take se election da magi friendship adu du leita ba magi position du matungina aduna major lai ida election laiba state ate te gi election na ai khoi atop state amada election leigani nataga madugi kanu si leigani haiba se somewhere yamna go UP gumba amagi influence na UP na control to ba lam kal state lai lamadi khangde ko amaga sima magi state ki ba magi political scenario si am kene ya ba ko aduna ko state da BJP leiba ki mayam ko gi halagi phangam da ba jaga la phangam tana BJP na phare halaga Manipur da soidna madi mami tani heba se masi adali di ba BJP duga ko gi Manipur la ba BJP duga kena ba yam le ba among the BJP Manipur thugai la ba kangbu ma dum yawi dana MLA marata adagi MLA sing marata Manipur kan ba ya de haina thawai kubak la hapaga chenja ba mayam yawi dana atai party amata tawra muye sumaina same party da masi khwai gi anak pa BJP gi extraordinary character na ba aduna Manipur da BJP gi mapangan kalba matam sida Manipur da na sarkar se mapangan si sona thambi ya ba BJP gi center government sina aina yam ohen janing ba yam kalan janing ba do khong thang ge hek ya dum to ba ko gi mang daga ka khong thang ge da thangu ya ba ko ta ba sing ka ge ka ba hengam da ba mang da chatpam le dai na sumaina sarkar si leiba se masi BJP manung gi di khangre ko miyam la yam nungai jati ba BJP chu ba pang yam kalan ling ya ba aduna masde sida center na BJP phan ge har ba di ahing lektana prime minister home minister na Bengal da hing lektana adagi kano Tamil Nadu da khangya ma khangya tat tan kho tan tawri mayam se sumain to tan Manipur da ahing ani do su lektana election khombi ra ba ko de miyam ge awa ba sida no ma do su ko mi yeng do changbi dan amadi BJP ga pang se hojik su yam kalli ko BJP se kalli kalla ka mai to ge da kalman ngi dan ko gi pot am sing khai bam ni dai le mai set pa che khai ba do siguma mawong se masi samjin na ba makoi gi mi yeng se changa ba kai do boi do asuk yam ra ba BJP nga tan ngai ra ba congress manga khak tang lai ja ba se sidi ko gi un nan lu sa manga na tum gi no tum gi ne ba mo na thawai au bi la di BJP ba pang yam kan ni ado madu kallaga di soidre BJP na thom gi ba adu ga miyam la di nungai to ba miyam se o ai ko bu nung si bi ni ne ai ko da mi yeng am tham bi ni ne ba se soft corner ra miyam na kallaga di soidna vote phangoi dra hojik lai ni ba mi yeng si di misi na phau yeng da bai bhap ta adi kaura injil laga som Manipur thuai la ba chungangan ba adu ga su to bo matam dana Manipur gi integrity nga ka dam ni haraga som dana han ularu badana tripartite tok tu dana mui ma cha ya ga to ga union territory pi oina claim to bu khudak tu da angang ga pare na hum da tha ga do po le ba ko ai ai ବ୍ୟବहार kai ba din te ko angang lai ta mi ba da sauni oja na kupang thadi nam le dai na adu gum to go to po to BJP na oja BJP na to de ba kali ki no ba central ki BJP means central government ki BJP ki sarkar ai di NDA wala su madugi sebok sakha kar thara to ri do ne ba adu na ai nga sa gi sti da ako magi masina 2027 da lak ta ba se masidi lai ba na yega sanu hojik BJP na ne matam kitang chala gyan ga ta ho ra ba kitang no lu laga le ho ra ba thingma nga moi BJP cha paung hele ki no le sen thum wa te ha office khang de ba khang de mi khang de to ba adagi moi makuta MLA ni makuta mi lising ama ani je nonga la ka de thoida thokpa ya ba po le ba maram di thau thokpa party ne ba ko Congress ti kang na no ji ki party office am kan padala le ho basin na tana mapangal yam lai ko gi sen thum de di so e ba Congress ki ko adi maram di central su government pirate ta ba kolak ta ba to gi aduna sida luri badi Rahul Gandhi na Bharat ki oiba Congress ki group na luching ba India Alliance sida Sri Rahul Gandhi ki magi marai bakse handak ki election sina kali thokan de sidi ai madi de khanda ba yaro eba sina
कांग्रेस ना राजनीति की पगांग नगांग बीजेपी पहुन हुंदना बीजेपी नसु कांग्रेस मुथल अदोंग सुम तबदुन वोट की वजह चलु को राहुल गांधी की मराई बक्से हंत किसिदा इंडिया एलायंस की मराई बक्से तृणमूल सोइदरक अदगी सोमदसु यंबियो अखोगी असम की दी थंबसी को असम की दी अखोगी कनो से गौरव गोगोई से मान कादे है तारे को मादी एमपी होने लेबनी अदुबु मा सेंग हाल माना होने जबदो लीडर डायरेक्टर बली मरमदी हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस तगी बीजेपी ना कोसिल दिलेबा बीजेपी की ख्वाइने हेबदी अतोपा पार्टी की मगुल लेबा मीसिंग से कोल अहिंगम दे लोकसिन नंगम बसे मसिगी बुद्धि यमदि लेहेलेबा अदुना कांग्रेस दा मदु खरो वाटपा अदुना नि अदुना कांग्रेस की लीडर सिंह से लेहौदबा हंद की प्रेसिडेंट कांग्रेस की अमसु असम की लोकसिन की बले मणिपुर दसु सुम ओइ ओइदबा मी कनो भावदा पार्टी दो सुकम थनदा भावदा मी तोलम कोलगा मसिंग थारगा सरकार सेमगा मेबको सिगी विच सिदी बीजेपी की मपान सिदी तमगदोनी मोइदगी को राजनीति सिदी कोई सु तोना अमा खंदे तौरगा को नोकी नोकी तौरगा थांग थिनबा ngambagi कनो कैरेक्टर सु यावेबको न बीजेपी दे तमगदो याम लई न कांग्रेस ना चुमद्रिंग चतना आइदि निंगथौ मनाय चुमद्रिंग सुम चतपा यारोय बीजेपी दगी ना लोना खरा सिनबसु दरकार लई मरमदी येकनबा फत्तबा आइबसे तीनबा याम वाबजानेबको अदुना कांग्रेस ना बीजेपी की लालोंग से खंगना तौदना चुमद्रिंग ओपोजिशन ने पालकैदे चाहिबसे मसी यादे आइने खंजबदा अदुना हौजिक लाइबे फिल्म से असम की दी हौजिक फाउदे भोट लोइनमक थिबल लोइदरगसु असम द एनडीए ना 100 की फिल्म द यावलई लेकेलोदा अदगी इंडिया एलायंस 22 लाए अदगी अदर्स सिलाए असम की सोइना हिमंत बिस्वा शर्मा मोइना रिजल्ट सिन मोइना हेन कोइ चुमगदी मान अदुम हंजिन ओइ बाइबसे सै सोनोवाल ना सुम फजन ngang को मदुरा मची मदि थोइदोक्ट्रे अदगी बेंगोल की मतंग सिदा कोइ टीएमसी की तौज बीजेपी ना 200 की सि मकोक थंगा अमिना सोइदन दुम फंगनी मजे लाइबा फिल्म सिदा कनाना चीफ मिनिस्टर ओइ याय करिगुम बीजेपी ना कनो तोरगदी माइ पार्टनर जी तोरगदी हाइबसे जेलो तो बीजेपी माइ पाइ हाइबे यादा बे वानी को अदा बीजेपी के प्रेसिडेंट ओली सी समिक भट्टाचार्य सी जुलाई 2025 तगी मासे प्रेसिडेंट पूरा पनेबको अदुबो कनाना तोगदगी दिखंदे मान प्रेसिडेंट नि सिपनी को मार्क्सी एकोना काउंट तोरोइदो मरम लेते माना नो हरकपा खंग्रे दिखंदे अहुम सुबदा तमिलनाडु से मसिदे हम लुरिसिंग सागी करोन राज हाइबिग्रे डीएमके न सासकोन पाइरमेनि को स्टेलिन ना मसिदगी स्टेलिन जी टोटली स्टेलिन मसामक माइथिरे एंटी बीजेपी नि को अदु मा माइथिरगा तौरगसु सोम द एआईडीएमके से मसिना हाना सासकोन पाइरमे मोय अनि पूरा येकना बाइबु खम थेंगने येकना बस्तीदा एआईडीएमके न सरकार सेमबिसु लेत्रे डीएमके ले सेमबिसु गमद्रे टीवी के न सारिबा तमिलनागा वेत्री कर्जा कम माइने तौरिसे मसी गी लीडर से कमाइन तोगेदा मार्क्सी फेब्रुअरी 2 2024 दा मागी पार्टी से लिंक खतपनेबा अदो मार्क्स से यूथ की ग्रुप अब से तौरकांदा हाइरिबा कांग्रेस बीजेपी अदोदा लोइन मक्सी गी मायोक्ता सागी यूथ की वेबा ग्रुप अब तो मन तौरकांदा लिंक खलपसे कुइद्रिजना 2024 दा लिखत पाइसे मसीना माकी मार्क्सिंग साइड एक्टर दगी पॉलिटिक्स मा टर्न तौरपनेबा अदुना माकी बमिंग से साइ मांग तकबी विजय हरि से को माकना सोइदना सी मिनिस्टर ओबे याबसिदा हौजिक लेदिबो नंबर आइना साइबो नंबर से अखोगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओबे याबगी फिल्मदी उदबा सिंगल मेजॉरिटी बुदी लेरेले उयबको अदुना मसिदा लाक मतमदा एंटी डीएमके अमगा बीजेपी के से लेबनिना बीजेपी के नंगलिबा ऑल इंडिया डीएमके से मसिना आउटसाइड सपोर्ट तो खंदे और नत्रगा मोय याना सपोर्ट तौरदी मी खरा वाट पेलेबको वासगदी यारे अदुना मसी तौमतमदा एंटी डीएमके की बीजेपी की मागी मूवमेंट में लेबनिना बीजेपी का हकथंग ओइना लेबनिना एआईडीएमके से मसीगा अनि से पुनरगदी सोमदा अखोगी चांस में बीजेपी की मपान मान करीम तक तौजदरगसु को चांस में मोइना खुपाई दो सानबा खुजी पाइबे याबगी रुम में लेयन लौजबई वाली मधुमक बीजेपी न तौने हबदि नते को या मधुमक यामन सोप नते राजदी अदि सुम खोइदवा सानन तौबे याबगी अंकम लेबा अदुना मसिम लेरे अदि केरला ददी राहुल गांधी मसामक्सी केरला दगी लेपइनी मागिदी यामन विक्टरी होरे को याम विक्टरी होरे अदि मथक्ता एलडीएफ
से कोई कैनोली लेफ्ट कांगू की तमगुली मकोई ना 35 लाए कोई ना साइता भावदा अदगी UDF सिना 98 का यौरक से हिंदू इन खल लेरसु मेजॉरिटी से मोनी याम फजल ओइरनी सी ओइ मतम जिदा अखोगी मकोई अनि पुन्ना अखोई गसागी इंडिया एयरलाइंस की नुसिनबा तानबदुगी पुन्ना चमिनरदी ओके अदुगा चमिनद्रगसु हाइबा BJP दी NDA दी ओनली अहुंगु मगै गसाई लिटों लेको अदुना अते अदर्स तौरगदी सिददी तसेंग हारदा कोई BJP से कोई मागी पिक्चर से लेट्रेन लौजै अदुना सिददी केरला ददी राहुल गांधी की माई पाकनी अदुना वेणुगोपाल गुम चतना कोतना सिमिस्टर कना वैदगे गायब से मसि लाखरे अदुगा बेंगोल ददी स्मृति ईरानी ना यामकन्ना होलली को सोमदा अदुना सिददी तम लागमतम दा आई कनो से हाइजरे अदुना पुंदिसाली गिदी याम नुइंबा मना पुंदिसाली दी हारिबा टेरिटोरियल गाय कोई यूनियन टेरिटोरी से डिस्ट्रिक्ट मरी खक लेबा डिस्ट्रिक्ट मरी सिदा अमना आंध्र प्रदेश की सिदे सिदा कोई डिस्ट्रिक्ट अमन लेरे को अदगी कनोदा केरला दा डिस्ट्रिक्ट अमन लेरे केरला दा मचामा अदगी कोई तमिलनाडु दा अनियमा लेरे हारिबा से सिमतला साइल तोबसे अगक पामनी अदरा सिदे मोय कुंठा का हुमदोई लेबा मसिंदी हजिक इलेक्शन थेंगनदोरिदी कुंठा नि अहुम से मसिना नॉमिनेशन दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि को स्टेट नते को नॉमिनेशन दा अहुम लाका लदि कुंठा हुमदोई होइदोरिबा अदो हाइदिबा से चुमले दनते MLA मगी चुमले गते म्याम काजी सब मानव राइट वोटिंग राइट कली कली मागी सब मानव राइट लेरमनिना मदुसु काउंट तौरनेबा को अदुना हजिक से कमाइन तौगेदा AINRC हारि से मसी अखोगी ऑल इंडिया को NR कांग्रेस है मागी ममिंग दा तौबनी अदुगा BJP का पुल NDA से ओरे हजिक आइंग साइफो कजम मतम दा ताला तरेत कुमदी सुगीबा को हजिक अंदरमगद्रा तरा द्रुक दले हां NRC के ट्राइन थोई ले रहे BJP की अदुने अदु मनी लदि क्या सुरा तरा द्रुक सुरे तरा द्रुक आइंग साइ तरा तरेत सुरा मेबा को हजिक सोय कंटोरी नि को तातु सोले अदगी DMK का कांग्रेस का से अनिसी अदुम पुन्न समतमदा हजिक से क्या दवे हाना दिंगा साइ निपाल लेगी बनी हजिक खरा अंदर DMK की मंगा ले रहे कांग्रेस की अम्मा तरुक अंदर अदुंदी लोयरे याजरे अदुंदी हाइरिब अहुम सिगा नॉमिनेशन से अदुगा सोगी सोमदा कुन सादिम अहुम अमा शेड्यूल कास्ट के रिजर्व लेको अदुदी एनीबॉडी उजरसनु अदुना सिगी लागमतमदि सिमा सोइदना BJP का केनोसिगा कनो NDA ग्रुप सिना सेमनेबा को अदुना सिदैदा लागमतमदा कोगी सिगिना एन के हानगी केनो से रंग स्वामी से मा अदुम लाकनेना थाजै को फिल्म सिदा अदुना सोमदना कोई केरला की दना कोगी कनो से कोई सनी जो कनो सिगा जोसेफ सिगा अदुगा मागी बीडी सत्था कलेस सानाब्रा अनि से अनि मखि याम कन्ना होनरगा तौरी बनी अदुना मोई मरतो होबे याय अदुना आइना खंजम मतमदा होजिक से कोई इलेक्शन सी अराइबल नते मरमदी असम दा 2.50 करोड़ नि अदे केरला दा 2.70 करोड़ नि कोई वोटर्स है अदगी पुडुचेरी गिना 9.44 असिना लाख नि को अदगी तमिलनाडु दना 5.67 करोड़ नि अदगी वेस्ट बंगाल दना 6.44 करोड़ नि अदुना सिगी अपन बजे तौरगा करोड़ तला 3.4 से मसिनी अदुना कोई सिदा मणिपुर गुम्बगा लंबा तो मतमदा हाइबे मी मयाम से मसिगा कोई वोटिंग बिहेवियर याम खेलगनी अदुना सोमदा हेता माइ पाए कांग्रेस ना माइ पाए ना कांग्रेस ना फलनी हाइबा BJP ना सी फले आना तोबदी आइदी मणिपुर की केस तदी हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओइगनी ने हाइजगे ओके मणिपुर की केस त खितंग खेना रखप याबगी वाफम लेगने हाबने माइ स्टेट के डायनामिक्स खगा खेना बना मरम होरगा अदुबो कोई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अयाम लोइना मखोगी NDA की alliance सिंगना लोइन लेंगा पाइबा दुम स्टेट ओइरबनिना लाखद्रिबा 2027 की मिखल सिदा कोई स्टेट मंगानी गोवा उत्तराखंड पंजाब मणिपुर एंड उत्तर प्रदेश हारिबा स्टेट मंगा सिग मनुंग ओनली पंजाब खतने आम आदमी पार्टी पाइरसे अतैदी BJP की रूल स्टेट गांगतने हेतरा दुना मणिपुर दसु दुम BJP दुम हलप याबगी ओथोप चाउन लई अदु नॉर्थ ईस्ट की स्टेट अयाम बसु हारिबा NDA की पार्टनर सिंगना लोइना मक लेंगा से पाइरगा लैबा दुगा असम की ngasi verdict have tar masiga yam yumthang na leiba state am so ibina khar makai di influence legadra adumang letra ga state ki pungkhen khena batar ga su adumak BJP na mai pak pungam ga have BJP ma pang yam kalino jam yam thambi khre SHARATCHANDRA adu jasar ko madlak sam dum doja BJP ki ma pangan kalli se da hena kalan baya base kano to ngasi ki part 1 se da ko ki ngasi ki poll verdict ore part 2 se na poll verdict se na mathang chahi ki pang to ko mekhal de kitang mateng oigadra na tar influence legadra have yam wafum thamjabne adu manipur ki hujik leri ba
ongoing crisis in maram chahi ahum ngarang chap chap phagre sina maram oiraga unresolved oirga leib sina maram oirga miyam da pena da basina maram oiraga BJP na adum mai pak pa yabasi hoi hujung matam khara budi leiri election mamang da any change tor budi yari maduno maram oiraga BJP ki setback ama Manipur to oigadra habgi miyam ga le kamai thambiya ai adugi wafam do latringa tamasar na thamdigi ba enum khutang ai haibi ai ki ton da oro Congress BJP na Congress han loksan de loksan ba hobe isi Congress na BJP loksalak bane ai example ma ai haji ke ko tamu e case है स्कूल असेंबली का कार्य से कांग्रेस ने लोकसभा मंत्री पी ओके अभी सुगनुदे की कार्य बाई की मरुप रंजित से मसी लोकसभा कांग्रेस ने लोकसभा का कांग्रेस लेफल ले अदगी कोई वजह कोई केनेडी हाँ वजह केनेडी की अपू कुछ कोई तो 3000 कोई दूधी सेनेर ने वजह से लोकसभा लेवल कांग्रेस था ओके कांग्रेस इलेक्शन बस कांग्रेस लोइना इलेक्शन बगे हिबिसे मा मोइन तबिरम बनेबा तामो तापि कांग्रेस केन बीजेपी ने कांग्रेस इलेक्शन दगे होइना ओइना सुमाइ तो यारे अब स्कैम मदु कांग्रेस की बीजेपी ने तंबो होइदारे मुदिति लोकसल ले हबसे मदि चुम्मे हता मदि चुम्मे तंबो होइदारे कांग्रेस परफेक्ट हो भाई परफेक्ट तंबजाली अते ओजाली छेबोक ले हेदो खिबदो ओके अकाब दि इलेक्शन दि बको मोइन अकाब इलेक्शन मंत्री पी ने अकोइ अकाब इलेक्शन दे बा सिमे लेरे ओजाली छेबोक ले हेदो वाली हन्दा के ताम से जेडीयू दगी कोई मंगा संखि बजतम लेनो अदुदी मोइ आदे काना बोना तो बोलो डायरेक्शन ओके ओके ओजा एंटी इनकम्बेंसी की मतंग दो होय होय अबदा अइना थमजनिंग सी एंटी इनकम्बेंसी लेबा कनुसी से उतार कनुसी कोई वेस्ट बंगाल की से नते वेस्ट बंगाल द नते कोई के सुदम तौबा मसुदम तौबा मसुदम तौबा कोई करी कोई अतोप स्टेट ओइदरो अतोप स्टेट नहीं हुजिं मिखल पांगथो बजना तब उत्तराखंड नते मनाते ओके ममांग रिसेंटली जेल लेरगा न तौरगा थोलागा सेम होगिबदो कदी कनु की शिबुसुरी नो सासे ओके अदा मोइसिसु एंटी इनकम्बेंसी लेबम थोए अदु करिगी लेतगेबु मोइ ददी सेंटर ने पीरिबा स्कीम पुनमक से स्टेट पुनमक समाना न पीए लोई समाना पीए से कोविड की मतमदा कनवना पीरिबा नरेंद्र मोदी ना 2028 फॉक पीने हाइना लौथोय नो जो पीगिबा चेंग केजी मंगा मंगा से मसी मोइना मोगी तोंगा बस स्कीम मम ओंथोगा पीबा अदगी सेंटर दगी थादगी स्कीम मयाम से मसी मोगी स्टेट BJP ने पाइद स्टेट दी मोगी आउन के नोइना तौगा स्कीम दु पैसा सिना थोगा सिनरगा मोइना अदमाइना ओंथोगा पीबा स्कीम ममिंग जे कनाम तना भारत सरकार ने पीबा पैसा दा स्कीम की लेरिबा अमगी लेरिबा से फॉर एग्जांपल कोई आंगनवाड़ी की स्टेटमेंट में की नोइना रपदा स्टेट में खा थम या बने आंगनवाड़ी सेंटर हांग मतमदा ओ नत्र स्कूल हांग मतमदा PAB की मीटिंग दा अदु स्टेट नि मोइ स्टेट पिरु हाबे याबा कॉलेज हां को दबो रो अम दबो रो अम एनी स्कीम को नमक सेंटर दि समान बमियंग ने यिंग से ओके अदबु हाइरिबा ममता बनर्जी हाना पालंबा कनुगी अखोगी हरियाणा की सेम होई करे मैम्स मोइदी BJP ने पेपर स्कीम जे मोइगी आउन कनु दा स्टेट टॉप स्कीम मोइना ओंथोको पी ओके सिगुम मयाम सी एंटी आइना हाजिर सी एंटी गवर्नमेंट सी मतंग दनी को ओके अदगी अखोइदा हुजिक लेइबा ECI की करीगी ECI की साइ ताकबे खिबदा बेंगोल दा जज अनि यावना अंगांग मचा यावना नुपी यावना मोइना फाजल थंग्रिदो भारत की प्रजा में करिंगाना की अदुगी सिनारियो दो अदु खतंग उबदा लेइदिबा बेंगोल की प्रजा ने मोइदा वोट पिंग दे अथंदा खोंदोक जबने बसिदी ओके करिगिनो हारगा अदु यामना वाना खांगिबा
मी सिंधु द पीरी बा सिंपैथी सी गुंडा का साधु दो का नाम सिंपैथी लाख क्वेश्चन लगा मुझे मैं आना ताऊँ ओके सिगम मोइना दिगी संदेश खाली दो रो आमदो ममता बनर्जी ने नुपी है मोइना एज ए वुमेन चिफ मिनिस्टर इंडिया में थंतनी हुजी रेखा गुप्ता लाए बीजेपी दिल्ली दा असिजु कन स्टेट नते फुल फजर स्टेट नते एनसीटी सिगी कन सिदा नुपीना नुपी के अवाब उद्रब नुपीना कनानो नुपी मचा अमा अवाब तारे है तारगदी मधुगी यमम दो समाने मु तो नत्रा समाने तो वो मयाम सिना मोइना सिदा अखोइना बीजेपी ने याम का है अदु अदा तो बगी वफम नत्तेबा सी ऑटोमेटिक ने बलाई से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में हम ले रहे हैं एंटी so many factors aduna bengal da lady ba kenu mayam se ben rahul gandhi masan haidina rahul gandhi na nangarang na da haidu di mamta banerjee ma thakta ado kenu na mamta banerjee na haijal injal laga akhilesh adapta rahul gandhi mamta banerjee leader wen ji okay matam jam le chal to number more go ja adu anti incumbency की प्रॉब्लम से ममता बनर्जी ना टीएमसी ने थेंगरी से सुमाइना मणिपुर द सु बीजेपी ने एंटी incumbency की प्रॉब्लम से तनगदोरी ब्रा फॉर द लास्ट 3 years मणिपुर द क्राइसिस से अनरिजॉल्व इन लेबस ने मरम मधु राज आईगी नो दा अखोई की अतै स्टेट अचौब अखोई खर खेननी आई बिहुने को इज माय ओपिनियन अतोप स्टेट सिंगदि मसागी रिसोर्स ले वेस्ट बेंगल हाइरो अदगी तमिलनाडु हाइरो अते लेबे स्टेट अचौब तो बुथिंग छे मसागी आउन रिसोर्स मोय तो बुंगम अदुना अखोई पिक्चर खरब स्टेट सिदा अखोई सेंटर दसु डिपेंड तबुगम सु तौ अदगी कनो खरसु अखोई द खरा लेडी फिल्म जिना अखोई द हयिंग प्रजा सिंगी कनो दा वाखलोन द करी लाकदगे हयिंग सी से फॉर एग्जांपल कनो म का रेन लवर से अदो अदुम सब्जेक्ट कंडीशन सोइदना ओनों न कने मीडिया नो बोय हुई है अरी बोय दबे है अदुबु पोर्ट टू दी सेंटर का नक्शन अब पोर्ट अमदा लाक नो तो कने ले तो यारो है स्टेट के मणिपुर की से मणिपुर अते नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग जो खर खेने एक्सेप्ट असम अदुबु कोई एंटी आईडी ngasi की रिजल्ट की पोल्स की एनी सिग्नल मणिपुर की असेंबली इलेक्शन मथंग चैदा लाकतो से लाकदोरी ब्रा लापंगा मोइदुब्रा एंटी इनकम्बेंट होइना हाइदी वेस्ट बंगाल मॉडल तारा तो उतरब्रा असम मॉडल होइबंगा मोइदुब्रा लाकनी दे ये अमा हाइजे के लाकनी दी असai इमु केने दिना दी नुतुबा कांग्रेस मुक्त भारत है से अखोई तरुण गो से कनु की पार्लियामेंट कांग्रेस डिप्यूटी लीडर ने बा अचोक लीडर हमने बा गौरव गोगोई से एंड मासी स्टेट की प्रेसिडेंट ने बा कांग्रेस की असम स्टेट की प्लस चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट लथोई ने ओके अदु एरदी अदु भावबदा माय पापा ngamdrgadi अखोई की द लेरिबा कांग्रेस की को कांग्रेस से लेबिलिबा लीडर सिना अखोई सोइदन मोइना माय पापा ngamdoriब्रा मते मोइना हुमद मणिपुर प्रजा सकनी सिदि थाजति व्हाट अबाउट बीजेपी स्टेट बीजेपी की करी होई दगिसिन स्टेट बीजेपी की हुजिक मेजॉरिटी लेरी मेजॉरिटी लेबसे एंटी इनकम्बेंट फैक्टर लेरो इधर होजा क्राइसिस सॉल्व तो गम तब मरम क्राइसिस से इनकम एंटी इनकम्बेंसी खर खेननी मयाम ने पेना तब हाइबस लेंगा तो अदु एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अदु होइदो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से मसी अखोई की लेरिबा सरकार की अदु तौदी अदा तौदी अदुना अदुदल एंटी इनकम्बेंसी लाकदोंनी सिदी इशू ने ओके आई मतलब हम लेते बन मरम रगई वजा कैंडिडेट्स लाक्स वजा कैंडिडेट कांग्रेस तसु कांग्रेस को नमंगा खत स्टेट ले हो रहा था अदुना सेकंड पार्ट से कोई उजिक ngasi की रिजल्ट से ना मणिपुर दा एनी काइंड ऑफ कैनो दा असेंबली मिखल कोरेक्टर बनीना पांथो गदी मदुगी एनी इंपैक्ट लाकदरा लाकता अरगदी असम की मराई भक्तु कांग्रेस की असम दा मराई भक्त लेजि समायना मणिपुर से तादुरिब्रा नत्रगना केरला की मराई भक्सी मणिपुर दा कांग्रेस की ओइनी खमे कमाय थंबियो बजे हई अखोई की स्टेट की माई इशू जी खेने मागी everything मागी खेने यस अदुगा अपन इलेक्टोरल की मागी डायनामिक्स खेने से अदुगी एग्जांपल है होई उरिजिन कोई मंगा सिदा कोई सिदा मतांग केनो हाइजे के होई की से असम दा गोरो गोगोई की माइथी बगी अंकल दा ताकपीरी से राइट सी
there's anxiety factors khara laine ba goro gogoi si koi ma si national gi thak le ba leader ni aduga mana koi assam gi instance hoina koi state president la ki se sita koi matam khara koi da limited time ko magi campaigning to ko pagi matam aduga leiba factor khara legre koi organization weakness ma sagat pang nam hong da bai tare sigi factor ma am si leiba gi ne ba and at the same time whereas you see koi India gi literacy rate yang matam da Kerala is one of the most literate state ne ba sigi Kerala like quite high level state sida they have around 94% of this literacy rate le ne ba sida why Congress is coming si koi Rahul Gandhi na ngasai pangi ba koi gi hauji matam sida lai ba pot mayam se magi state ki dynamics to khena bani na political dynamics whatever khena bani na yamna lai la shu high level state Kerala gumada Congress thalai se this itself is a reflection adi praja sing da koi o karamba party na pira kani akoi phagni hai se lai lai ju hai ba hen koi indication mayam dai ni na moina lok whatever koi na praja na soina hang ti yen kane ba ana sigi 2027 gi signal se coming to Manipur Manipur lak matam da ding sai hang video question da akoi hojing Manipur thoi ba thodok mayam ngasi Bengal gi election da Prime Minister masabang na talaga lambi da thoga that koi menace ai tare ne stays kari koi jalmuri kari zabagi kabong muri zabagi wari du na toroga mi mayam sakhri ne ba because their only thing is election sida ne BJP na kalije otherwise Manipur na sida mi 60,000 hena displaced toroba we are displaced ko internally displaced on our own soil da ne ba kongwa ai lai bak sida ai iram dam sida ai michien or yum lei tro ba sigi lei pe mi kaya ma sigar ba tam chi na hale ba thongdo hoi ngarang nang gi lo sida trong lo bi incident bang sari ba sia pe na point blank da mai no mai ka pa ga halaga si lei ba sim da BJP as a government man logda ba potu magi thodang do dorok ta do adu sigi factor mayam se si election la doi ne because election anti-gabation factor do election I say election doesn't come in a space adi vacuum na la ko na ti ba no please ngang akwai na ngang da let's be kare ani adi kara kano do so respect to tawna adi timing do but you can revert to kano am revert tell people you ka sky deba aina hajari ba igi flow do or please don't try to disrupt khangbiyo ba you don't know what is the meaning of anti-incumbency also you don't know issue do sigi issue se azarjung sa hangge I'm coming to the point you have to patience like you don't know what is the meaning of anti-incumbency also adugi poto khoina layo factor mayam saying election da engage talk to ni what have you done Manipur is not Assam is not Manipur West Bengal is not Manipur we have a different akwegi Manipur gi itihas Manipur ngasi thoiba thulo she people's memory are short I don't know mafam am da toroga yaraga force toroga reign of terror toroga Bengal da nampu da ekta whatever possible machinery raga election nampu da ka you menace election am mo na togi be wane ba whereas when it comes to Manipur ki paja khuri na khange hogi leri ba film sida Manipur da kare kai gi Congress mukta Lok Sabha gi hanak pangdo gi election ani da MP ani du kana kari party no they are all from Congress asi ko to kono Congress yadre hayaroi maram ni am thang election lagu matam da hojik si factor mayam se loina paja Manipur paja mena ka thoki taragadi akoi gi fisa kai lege si paja ngasi tari moi gi pi se ngasi Modi gi what is the point of what is the role of the central government sida hoi su gi hairo kara moi to gi loi to yam na tro su evoke to ni de mayam sa ro ngan ro gi unitary demand to gi le do ngasi uncle sir pa mi ro kubang thajin yar me hai do then moi duni ngasa ma sa ma mangi moi gi BJP gi sim sa sa ai akoi kong kut pul labani ada amana hare I'm infant government is a continuation eva ai sai ani makhare suri adu to ro hai do ro okay aduna signal gi matang la kan my last Congress, point yes. Congress will definitely koi praja gi mar sangani praja gi issues hai munna khana ga sigi issue mayam se puthok election matam lak matam da mai akoi ni election da ekta hoite election BJP dauna election kara loire saka water ngak su yai mi sining sijani mi mayum lege lero tu haraga chala hayang vote maya da lupa lising tara no pi ni adu to ni haraga to potudi Congress will definitely fight back will bounce back uza session da quick lecture uza session da Congress po ero BJP po ron tak ano ba political party amo bero lamdam sati thorko po ero hujik leribo Manipur gi
chahi ahum helaba crisis so complex or difficult aduna any amana lenga park matamda moina phanayamna mikhal gi matamda promise utarga su natraga phanayamna खोगी मिखल की ममांग से सुम मखल के रिजल्ट मयाम अम इलेक्शन के लाग तारग से अतोप स्टेट दगी मणिपुर की केनो इशू से ना हुजिक लाइव ऑनगोइंग इशू से ना मरम ओरगा एनी कारक पॉलिटिकल पार्टी नसु डिलीवर तो वंगम ददना मणिपुर की क्राइसिस से अदुम अनसॉल्व ओरगा अनरिजॉल्व ओइन अदुम लाइव की ममी ताबी पर कमाई कमाई यंग बिगेट की गवर्नमेंट से श्री बीरेन की गवर्नमेंट जी याम भजना कोई कुकी सिंगना याम हराउना याम नो कनो तोरगा याम कोई लोइनर में अलगी श्री बोबी मतमदा कोई मी तरा रकेनो सीबगी मतंगदा कूगा तोरगा इन थमीदना बेंगी मतमदा मासी पुखतना कोकतन तौदे दियास दे गो टू हिल्स कायना यामना तौना नुगाइना कोई सासोन जी नुगाइरेन खलुयबा ले सेक्रेटरी का चंगबसी फ्री ओइना कोतना देदी तही त्रांगागी बोबीगी सासोनदो मसी ngасai एंटी इन्वेंसी दो खार एबा मयामना कलिगिनो खारिबे मरमददी कुइरा अबनीना माना सुम तौरपसे पेंदबा अथागी मचा थाबा आपो हाइबदा अबन हाउख्रे आइगी चै त्रांगा से केम तो होदे गायगुंबा लगी आइगी द लो इन खोंजले होद्रे अदु तौद्रे अदगी माइ वर्कर खरन नुवाइ होरे मागी केन नसे सिगमा मयाम सि सुम तौरपसे कुइरा अदी ngасai निंगथौ सुदोंगाइ मपांगन सोंथरई मियोइबसे मागी हालगी केनो दु वालई अदुना मतमी मतुइना इवन मगोंदगी हेनरबा अलेक्जेंडर बाबा कांगना सीगिदना को इबोबिदि तो अदुना इबोबिना तोरम्बा अफबा मयाम अमसु लेई मदु अखोइन काव यारो सोरोका ट्रैप बाकोक इफाल मनुसिदा तौरी म्याम इबोबिना तन कला सुंग मोयबा को अदे सिमाना तोरम्बसे लेदा बिरेल ले बिरेल गी मतमिसदगी कमाइ तोगेदा को नंगददी कुकी गी इशू म लाए ngасai इशू वाली से हाइलिबा कुकी गी इशू सिना बीजेपी से ngасai गी पूरा सोर करी हाली सोर होन मंगम दबा अखोगी आईसीयू दा लेबदौना लेबा मतम म यावख्रेबा होजिकसु लेतब नते मरमदी अनाबदो फगत्रीबा समनादा सुमांग लीला पार्टी अमगी हेरोदो मधु खुदोंग चादना हेरोदो सिनबा मेकअप दी थादोक्तना अतोपा सेकेंड शो चटपै वानी केमचान की गवर्नमेंट से अनोबा गवर्नमेंट ने लौनिया होइदेबा केमचान मतंदनेबा हेरोदो दनेबा सिल्ली से मेकअप चु कैसु लोइले यावरिबा लीला पार्टी से अदुना मसिगी सिदैदा केमचान होजिसि कैदोबा ngamgeदा करिमता ngमक्त्रेबा मरमदी संगाबा खोकापा ngसागी केलगी पैसा नुसा खा थादरगा मयामदा उच्चाइबा हाइतारेने उच्चाइबादि फजबल वंदलिको मयामगी ममित सिदैदा खरा थानबा अदु माइ तोरगा लेबसिनगी रूटीन वा अमदा तोहनबनेबा अदुगा पॉलिसी मैटर दा सुंतौ तोहनदेबा सिदि कुलदीप सिंह कमाइ थमी होजे अदि कमाइ तौरी सिलोइ खंगी अदि मागी मंत्री मंडोल से एक्सपेंशन तौगमदे को अदि मंत्री बो कोई ऑनलाइन द मंत्री दोइबा एमएलए बो ऑनलाइन द ओइबा अदि सोमना कंदा हालिबा एमएलए सिंगना इम्फाल द चपय यारोय तम मैतेई न जाबा लमदा माले कोई खोगुन दारोयना ताद्रिजिबो सिबो अगकबन नो सिगुम मखनगी बीजेपी पार्टी तो फते बनते को बीजेपी न मणिपुर द लौरिब अखोगी थौजिल जे सिबु बीजेपी न पेलब्र सिने बय हाइदोरिदी मयाम तो बीजेपी न पेलब्रा बीजेपी की पार्टी से मसिगी प्रेसिडेंट अदुगा लेदिबा ऑफिशियल मयाम चिना पार्टी गवर्नमेंट ने बीजेपी हैन लेइसे पार्टी का गला वै समनै अदुना सिमतांग ले हाइनिंग बदी अखोगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग खंदोक नबिदमक्ता मियाम होजिक डिमांड तोरिबा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से मसी हाना तौबियु अदुगा कोई सेंसस नुसस तौरी ममांग दाइबसे सि उल्टादे द तौरई अदगी सोमदा मोने तौगदौसी एनआरआईसी सी ओरकदुइने अदि एनपीआर अदि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अदि एसआईआर अदगी अदुना याम सांगबा कैन दिबेर मोरे अदुना लोइले तौदोर व्हाट अबाउट अपोजिशन इन मणिपुर मोजे अदुना होजिक तौरीबा हादिबा इलेक्शन बाउगी ममांगसिदा सि लोइले ngमदौरिबा दे ngमरोयबा अदुना अइकोदि इलेक्शन तौरे सिगे सिउ संगे जंग लोइ लेजा होरो अइकोदि वोट का दे यादेना द्रोंग अ दोन थिलगा वोट तौग्रनेबा अदि मणिपुर सि मोइना कलम फियम द थमौदोरि अदि सासोन पाइगैसिदा थादोरसु अलिदोरसु सिदैदा मणिपुर कलेना फियम से तौबिरो मियामगी लेरिबा स्लोगान मियामगी डिमांड मयाम से पीबा याबना सिनी यादबना सिनी से तौबिरोबा होजिक सिविल सोसाइटी पुनः मला हौरि से मसी ममांग उरबने को अदा स्वाइदा थमजगे ओके लेंगाक्सन तौबि याबा तहुबा की मतम हुजिकसु दमक लेरि हब तारे मदु कुगी हुजिक लेरिबा क्राइसिस ऑनगोइंग क्राइसिस ना मणिपुर योंदि क्वाइदगी चावबा इशू नि क्वाइदगी चावबा मियामना लोशनबा पामबसी सिगी इशू सिने तारे दर मसी सिगी लोशनबगी स्टेप खरा यामना प्रोग्रेसिवली चंगजन मंगम की तारगति सोइदना बीजेपी ना दुम माइ पाकपा दुम ओरबसु याय अदु बोसी समस्या की फिवम सेदा मखातन इंप्रूवमेंट याम कन्न लेतना मिखल द चंगजल उतारगति एनीथिंग
is possible hai batare mutu Kerala gi style work pa ya natraga West Bengal gi style work pa ya natraga ngasi mai pakiba adum laba ano punam no ba hai batare Tamil Nadu gi style su Manipur da work pa ya hai 2027 is very very unpredicted for Manipur ngasi gi state mari amadi union tori amagi results na Manipur da influence kara makai di tobu ya du Manipur gi manung gi lejari bi issue na khwairi gi saw issue mo ibne na masi unless and until and unless masi attend to draba resolve to na ba maru iba thaba khara paketa targati Manipur gi election will be quite different having no setting ngasi gi the Manipur files ki edition se matang shal sinjarga ngasi edition se mo pung phan bi damang ta jahu makpu maru ibista amukna tha support chari appreciate your joining loran yeng pung ngasi edition se karam to bi SKTV Manipur gi tongan ba social media handle singda join to birka comment amadi feedback tha bir piyagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Nongthombaam signing off Kurumjari